e me se foi o whapitoa whatalo koe tatou malo wharonia ni tai au suna whawhenenga i o mawhitua mo whai ni tatou mafuta ia pito foi whatalo koe tama le ia so tama whamanu ia tu so tama ia te otou i le ni tai au ia maso se tama lava o lo whaalongolongo mai i le ni ia so whapitoa lava mo tama atalo fatu tatu ainga ia o mai o asiasi mai o lava i whanau o tatu mafuta. Ni tai au au le i o tatu le whionga pa ia le atua o le au teita ina i tatu le tatalo i ni tatu whanumulongo le whionga le atua le ni tai au tatu tatalo whaftai tele no mātou atua i le neia wanoa i mawalunga lava ma mata no whia ia te mātou awa wanoa nei mātou te whaalongolongo ai au e hao au mai ma awa i mai a te i mātou e ala i le launga ina o lau upu ta maa le nea wanoa tu inatu i a te oe whau i a te i mātou malawa i le nea so lalo i fole ni whale au mātou whaalongolongo tala o mātou loto saunia o mātou loto i nei a taria le whato lau upu o le upu le au ngā ina ia mātou wola ai ma mātou whaatalitali a o mātou whaava ai atu i le toia whio mai o lo walo o Yesu Kiriso. Whaftai tele tama i le nea wanoa, whamanuia fo iso se tasi lava o lo whaalongolongo mai i le ni tai o ono Yesu. Amen. Amen. Lord. Yeah, le tua. Greetings this morning in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. As we continue to study the book of John. We are now at chapter 12. O le mta upu se furuma le lua leo lo tatou whaita wina i le nei masina lewa iaia. So nei vai aso wa tuanai sa whaapea o na tatou matai le mata upu lea o le Ioane se fulu ma le lua. O le tatou mata upu le tai au le nei ua o wha autuina whaapea o le toe valaau. The final invitation. That's going to be our sermon this morning. Au tatou iei fo i le mta upu se fulu ma le lua o le mta upu lea ua mawai atu le teimi a o whetalai mga ioi, mga lue Yesu i le nuo Israelu ma whaeloa i ona vāpenga ma whaamatala iai o ia o le alo o le atua soifua. Ua tatou tau nuu mai i le mta upu le se fulu ma le lua i le āmatanga o le paseka, o le vaiaso o le paseka foi lea e whaapea ona iai lona whaataua ina ona o le paseka muli lava lea a Yesu a o le imaliu. I le mataupu foi e se fulu ma le lua ua tatou wa ai ai le motu o tangata. Manatua le motu o tangata lea na o mai ma Yesu, ma le motu o tangata lea na ngai mai le tau saminga, ma lato whaape atu ia Yesu, ma folau lato ofu, ma lau pama i lungo le ala au tie Yesu i le tama i a sini. Ma lato whaape atu o sana i lea fio mai i le suafa o le alii le tupu o Israelu. Vai aso na te anei na tato whaitawina ai whai upu e lua sifu ma le tolu, a nga i le tolu sifu ma le tolu. I nei manatu na tato tala noina, manatu mua sa maua i le fai upu e lua se fulu ma le wha. Whamai upu e Yesu e winga i le fua o le seito. Whamai ai a fai e pala. A fai e pala le fua o le seito e fua mai ai le fua e tele. O le tala noa mai lea o le ali whaola e tusa i lona maliu manatu mua le na e ao ina maliu Yesu. Manatu lona lua sa tatou va ai le vai aso na te nei i le fai upu e lua sifuru ma le ono. Whamai upu e Yesu ia te i latou o ena whaalongolongo ia te ia. A fia au na mai se tasi ia te au. Ia muli mai ia te au. Tatu talanoa ina lea i le soo po o le tangata e muli ia Yesu. E whaafea ngai o ia ma le olanga e whaasawa ina. Ona o le suafa o Yesu. Fai upu e lusu ma fitu n tatou mata e whamai upu a Yesu i fai upu lea whamai o loo atu nei loo loto. Ma tatou va ai ai i le itu o Yesu o ia o le tangata.
Nā te whaalongoina malawa ti ngā mapuapua ngā e o I le tino o le tangata. Lea na tātou wā ai I lunga o le sātauro. Mani manatu lona whā o e tali tonu. Lea na tātou wā ai ai vai asona te anei whamainisi o le whaititili. Whamainisi o le āngelu ua whetalai a te ia. Aina whaailoa e Yesu o ia mea ia te I lātou o e tali tonu. Al whaipule e tolu spunu ma le lua, ma le tolu sumatasi, tolu spunu ma le lua. Na tātou ai ai au whaamatala e Yesu. Oi unga tātou te aia ona o le maliu o Yesu. Tolu unga ia na tātou ai ai vai asolena te anei mua e whaasalaina nei le lalolani. Lua o e tulia nei le alii o le nei lalolani. Ma le lona tolu, whamai Yesu I le whaipue tolu spunu ma le lua o au fo'i. A whai e si itia o aile ele o te tō sina uma mai tangata ia te au e whaatatau I lona maliu a. So le vai aso la lena te anei, na whai wina le tātou whai tau le tā upu le sifuru ma le lua I whai upu le tolu sifuru ma le tolu. Upu ia Yesu a, o whetala iane ia upu e whaelo ai le winga o lona maliu ma le maliu e maliu wai a, le itu a inga maliu. E maliu ai o ia. Ale tai au lale nei. O le atatou mata ona wa ai I le whaatau no wina o le polkalame a le atua. So chapter 12, last week we had 5 main points and I've just got this on our screen this morning because these were the 5 main points that Christ had a conversation. Remember after the celebrations of the people shouting, Hosanna, he who comes in the name of the Lord, the King of Israel, declaring that Jesus has now come publicly. But last week Jesus responds in one of the most saddest parts of the conversation of chapter 12 where Jesus confirms that he must die. Number 2, that if you're a disciple and if you choose to follow Christ, that you too will suffer as a believer. Number 3, remember Jesus says, I am troubled, my soul is troubled. And we learned last week that Jesus' human side, he's very much human, although he is the Son of God. Number 4, we also understood that Christ spoke specifically to those who believed. And in the final part, we looked at the consequences of Jesus' death. 2 of those consequences that we read last week. Number 1 was the judgment of this world. Number 2 was the judgment of the ruler of this world. And number 3, Christ said that when the Son of Man is lifted up from the earth, he will draw all peoples to himself. He was talking specifically about his death. So we arrived this morning at verses 34. O le tai au lale nei, e amata le tātou whaitau le whaipue tolu spulu ma le whā. O le tātou mtaupu le tai au le nei, o le toe valaau. O le winga o le whaitau le tai au le nei, o le tala noanga a Yesu ma le motu o tangata, e whaatatau I le wholinga mai o se toe valaau a le whaaula. I ona tangata, leala o le atatou whaitauina I le tai au le nei. Whamai le salamo le se lau fasu ma lima whaiupu e walu. E alofa fua mai ma alofa muti vale mai Yehova. Whamai le salamo lea e tele ngese lona to asa a e tele lona alofa. Psalms 145 verse 8 says these words, the Lord is gracious and full of compassion. And we very much understand that side of God, right? But then it says, he is slow to anger and great in mercy. Le taole ne, o le atatou wa'awai ei a o whetalai Yesu I upu e tātou te ilo ai. E iei le teimi e umai le valaau. E iei le teimi e ngata ai le tuuawa noa mai a le atua. Today we will see a final invitation, but we understand that there is a time when the invitation will close. Amen? Amen? So Christ talks to the Jews. He is talking specifically to the Israelites. But this is his final invitation before their time
ends. So let's have a look at our text this morning. Tato wa ai le upo le tua I le neita ya o la fai tau mai fa Samoa. Fai upo tolu suma fa. Ia fai tau atoa mai fai upo ia se I fa angata mai fai upo fa se fulu ma le tolu. And then can I ask those with our English Bibles to read the first verse for us this morning, verse 34. Maola fa Samoa tato fai tau mai fai upo nei pa mole ia. Moto tangata ia te ia. Wa mātou whaalongo I le tūla whono, e tū mau pēr le ke riso e whaavavau. Me whape whea foi ona e whai mai, e tatau ona si itia I lunga o le atari I o le tangata, oi e le nei atari I o le tangata. Ona whetalai atu leo Iesu ia te I lātou, e toi titi na yaso e iai ia te o tau le mā lama lama. Sawa vali ia manu o iate o tau le mā lama lama. Ne I maua o tau e le pongi sā. O le savali I le pongi sā. E le iloa e ia le mea e alu I ai. Ia o tau talia le mā lama lama. Manu o iate o tau le mā lama lama. Ina ia avea o tau ma whanau a le mā lama lama. Whetala atu ia mea e Iesu. Ona maliwa ne lea o ia. Ua lafi ia I lātou. Wa ia whaia whaelonga e tele lava I o lātou luma. Ai le I tali tonu I lātou ia te ia. Ina ia whaatau nu wai le upua I saia le perufeta. Ua ia whaapea mai. Lea li ie, oai ea upua tali tonu I la mātou upu e tau longo longo atu. Ua whaalia foi ia te ai le au o lea li I. O le nei, e le mawhai e I lātou ona tali tonu. A wā ua toe whaapea mai I saia. Ua ia whaatau wasoina o lātou mata. Mana whaamaaina o lātou loto. Ne I ai o lātou mata. Malamona o lātou loto. Ne I liuina foi I lātou. Maahu whaamānoloina I lātou. Na whai mai ia upua I saia, ina ua waai atu o ia I lona mamanu, ma tau tala mai ia te ia. Ai peitai, e toa tele a li ua tali tonu ia te ia, ai le I tau atu ai, ona o le au Farisaio, ne I tulia I lātou I le sunaku. A wā ua sili no lātou manao I le li ina mai tangata, I le li ina mai le atua. Verse 34, please, in English. Ia. But the crowd stood up. We have heard from the Lord that the Messiah will remain forever. So how can you say the Son of Man must be lifted up? Who is the Son of Man? Can we read that one more time, please? Ia. The crowd spoke up. We have heard from the Lord that the Messiah will remain forever. So how can you say the Son of Man must be lifted up? Who is the Son of Man? Pia na tato whaautuina, na tato mta apulita ale nei. O le toe valaau. O le toe valaau mua lea o tato mata I le whai upu mua, whai pua tolu sifuru ma le wha. I le toe valaau I le lautele o tangata lautele. The first point I want to speak on today is that as we look at Christ's final invitation, the final invitation is to the crowd of people, and I called it the people. Whameliwhai pua tolu sifuru ma le wha, ua tali mai le motu o tangata ia te ia. Mana tua le motu o tangata lea a, o le toʻatele o tangata, o lo whapea ona awai I Yerusalema, ona o le taimi o le tausaminga. Mana tua le o tatu I loa ma o awina, le tele maafe o tangata, o lo whapea ona awai Yerusalema, ona o le taimi o le tausaminga. O le motu fo I leo tangata, o lo filongia ai tangata talitonu, ma tangata le talitonu, ia Yesu Keriso. Mai tau mai, o le vaiaso na te aneina tatoa o awina ai, o lo iai le auso. O lo iai fo I tangata e leni, tangata e leni ia na hai mai le tausaminga ma whaapea mai. Filipo ma Anterea, ma tau te fia whailoai ma Yesu. So o lo filongia tangata e talitonu,
I le suafa, mga luenga, mawavenga na whaia Yesu. Tolu tau sanga a o ngā lue ai, Yesu I le nuko le tua. Ai olo iai foi la, matangata na ona mata-mata. Na ona whaalongo I le tala ia Yesu, mawavenga, tolu tau sanga, o whaia Yesu le ngā luenga Israelu. O lea lai o mai e mata-mata, la tau lea na alalanga o sana I lea fio mai I le swafa o le li. The crowds of people that we now understand are the crowds that are there because of the feast of Passover. Remember, the number of people are upon thousands and upon thousands. Also with these people, the crowds of people, it's mixed. You've got the disciples. So they're believers, genuine believers in Jesus Christ. 3.5 years, Jesus has been working in Israel and in Jerusalem. He's the most popular guy in town. The other people, we see Greeks who have arrived for the Passover, and they too said to Philip and Andrew, we want to speak with Jesus. So there are genuine believers. But the crowd is mixed because we now understand that in amongst those people, that there are also those who are there just to see, just to watch, just to see what Jesus was all about. So le motu o tangata lea. Whamei upo tangata nei, ua mātou whaalongo I le tū la whono, e tū mau bea le keriso e whaavavau. Le valaau lia la po le valaau lea, le toe valaau a Yesu. O loo valaau wai po o tala noa tuai I le motu o tangata. So lela o tatu I loa, o le motu o tangata lea, o le motu o tangata o I lātou o e le talitonu. So lela o tatu I loa, o le tala noanga la lea, ma le motu o tangata. Ai whamai upo tangata ia Yesu. Ua mātou whaalongo I le tū la whono, e tū mau pēr le keriso, e whaavavau. Whamai le si leina nai pito I fōai, whamai, pe whaape whea ona e whai mai, e tatau ona si itia I lunga le atalii o le tangata. O lea wa whaalongo longo tangata I upo Yesu, whamai le whai upo e tolu sfuma le lua, o au foi, a whai e si itia hau aile ele ele. O leo wa tala noa Yesu I lona maliu. Ai whamai le whesili a tangata, whamai ua mātou whaalongo I le tū la whono, e tū mau pēr le keriso e whaavavau. O wheme au mai e tangata nei la la tau tali tonunga. E au mai lava I tutono a la tau tusi o perfeta, maha la tau whea nenga tuai. A whai tātou te tilo I le tusi a tanienu. Le tusi nā tanienu mta upe fitu, alfa upe se funu mal wha, malfa upe lua se funu mal fitu. A tonu o upo o nisi nei o tusi al whea nenga tuai o loo au mai ai manatu o tangata. Na le whai mai tangata, whamai la mato, whamai tusi a perfeta, o le ke riso e tu mau pēr e whaavavau. O upo nei e tanienu mta upe fitu, whai upe suma wha. Ua foa ina atu ia te ia le pule, ma le viinga, ma le malo. Ina ia au auna ia te ia o nuu uma, ma atu nuu, ma ngana ese ese, o lana pule, o le pule e faa bavau lea. E le mawai atu ia, o lona malo foi e le faa umatia. Le keriso lea o loo talitonu e tangata Israelu, o le keriso le whamai le upotanie, o le pule e whaavavau, whamai e le mawai ngatuia. Whamai le si whaamatalanga e tanienu I whaipu e luas fuma le fitu, whamai o le malo ma le pule a toa ma le mamalu o le malo, I la loifo o le langi uma, e tuui na atuia, I le nuu o le aupa ia a le sili sili ese o lona malo, o le malo e wha babau lea. Whamai e au auna mausius tai a te ia o pule umalava. So o I le pe e au mai e manatu o tangata a. Le mato te whaalongo I mato sunako e whaita wina upu ia e whaatatau I le keriso lea. Whamai e pule e wha babau. So e le se le manatu o le moto o tangata a. E tonu la lato pesili. Ai o le mele ele o lilo I tangata Israelu,
O le fio mai o le ali whaola I lona uruai e fio mai, e fio mai ina ia maliu. O lona uruai e fio mai ina ia maliu. Fa mai e sui fai patolu sumalua, e tatau, fa mai fai puna e tolu sumalfa, e tatau ona si itia I lunga o le atalii o le tangata. Pio na o ina e tatolu vai asona te anei e ao ona maliu. O manatu umo tangata Israelu, o le fio mai o le Mesia manu malo, o le Mesia nofo tupu le faatalitali ai Israelu. Ai lilo ia te ilato, o le uruai e fio mai o le whaola, na fio mai o ia, ina ia maliu. So we read in verse 34, so everyone read verse 34, it says, the people answered him, or the crowd. So this is the crowd that we had mentioned before. So this was a question, because they said, we have heard from the law that the Christ remains forever. So who were they looking for? They were waiting for the reigning Messiah. But then they heard Jesus talk about his death. Because in verse 32 that we talked about last week, Jesus says, if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. But the people said, but our Old Testament, our law says that the Christ will remain forever. Without them realizing that they were waiting for the reigning Messiah. But the Jesus that turned up first, amen, was the Christ that had to suffer. Remember last week we learned that Jesus has to die. But in the book of Daniel, because they mention the Old Testament, everyone says it says, we have heard from the law. And I quoted in Psalm 1, the book of Daniel chapter 7, verse 14, because in their Old Testament, in their law, it says these words from the book of Daniel. I read from verse 14. Then to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away. So that's the ruler that they were waiting for, right? But Jesus turns up when he was here for 3.5 years, and he says, I must die. Unless a grain of wheat falls to the ground and dies. He was ultimately talking about his death. He says in verse 32, now if I am lifted up, he's talking about his death. But the Israelites were waiting for the ruler Messiah, the one whose dominion is everlasting, who will not pass away. His kingdom will not be destroyed. That's who the Israelites and the Jews were waiting for. But Jesus says, I must die. Amen? So ole toi valaau le tai ale nei, o lo fōlinga mai, o lo au mai I tangata, e whaamalama e Yesu, e ao ina maliu. A whamela le whesili muli a tangata le whaupatolu spuma wha, o ai ea le nei atalii o le tangata. Whamela nato whesili, o ai ea le nei atalii o le tangata. They question Jesus right at the end of verse 34 and say, who is the Son of Man? O I tātou te whaamau ni ai, o lo tū mau pēr le le tali tonu wā. I le moto tangata a o whenga ia Yesu, I le tolu ma le awhatau sanga, o lana ngā luenga wha evangalia I le lalolangi. A whamaila lātou whesili, whamaila mātou tusi, e tū maula ke riso e whaavavau. Ma lesi lātou whesili whamai, o ai ea le nei atari o le tangata. Whesili ai sea, ona lātou te leo mafuta, ma le ali. Whesili ia Yesu le au so, ai a oto, sea sa oto upu ia tea. O le ale tali a Peteru, o oe, o le keriso, o le alo, o le atua, soifua. Amen? So this morning, as they finish off verse 34, as we read in verse 34, it says, who is the Son of Man? Again, confirming that the crowds and the people remained in unbelief. Okay, let us read on to verse 35 and verse
36. Maua le whasa moa whamanmole, tatu tue whaitau mai whaipu e lua. Ia, tulea o Yesu ia te ilato. E toi titi na yaso e iai ia te o tou le malamalama. Savavali ia manu o ia te o tou le malamalama. Ne maua o tou e le pongisa. O le savali le pongisa. E le iloa e ia iai. Lia le malamalama. Manu o ia te o tou le malamalama. Ina ia avea o tou a whanau a le malamalama. Te talai atu ia mea e Yesu. Ona maniu ane lea o ia wa lafi ia atu. 35 and 36. Ia. Then Jesus told them, "You are going to have the light just no longer. Walk while you have the light before darkness overtakes you. Whoever walks in the dark does not know where they are going. Believe in the light while you have the light, so that you may become children of light." When he had finished speaking, Jesus left and hid himself from them. Amen. I whai pulem tolu suma lima mai tolu suma leono. O I tātou te roa I le valaau a. O le toi valaau la lea. This is the invitation. Because for mai le whesilia tangata, oi ea le atalii o le tangata. The crowds finish off in 34 and they ask, who is this Son of Man? Ai wha mai le tali Yesu, I lana le amatanga o lana le nana tali a. Wha mai ona wheta la atu lea o Yesu ia te ilato. E toi titi na yaso, e iai ia te o tou le mana malama. Wha mai amatanga o upuna, wha mai e toi titi na yaso. E leo le teimi mua lea na whaongai na Yesu upu ia a. Mana tua fo ele mta upu e fitu alo na whai koe tolu suma tolu. Tātou te maua ia upu a Yesu whapea. Ona whapea I leo Yesu ia te ilato. Toi titi na yaso, o te iai ia te o tou. I loo walu watu wai a te ia, ua awina mai a. O wingo upu ia Yesu, tātou te mawai lona loto ono sai. Po o le loto o le ali whaola e tu ava noa. Amen? When Jesus says, he says, a little while longer. That's how he opens his response to the people's question, who is this Son of Man? Jesus responds and his first words are, a little while longer. And this actually represents a Savior who is long suffering. A Savior who is very, very patient. Because we see back in chapter 7, he uses the same term, a little while longer. And that was several months prior to this time. So o le taimi le nā le itaitahi o le taimi o le amani wai. A lea ua o mai le vai aso muli o le Paseka. Wha mai le whesilia tangata. Oi e lea atali o tangata. Ai wha mai le talia Yesu. E toi titi na yaso. O upu a le whaola e ono sai. Ina ia tu ina tu bea le valaau. Mai o le vai aso muli lava. Ua o le teme whaatulanga ina ia le atua ina ia whaatau ina ai. Lona maliu ina ia avea o ia ma whaaola o le lalulangi. Aia, o lo tu bea le avanoa. I le upu na Yesu wha mai e toi titi na yaso a. O le pei fōlinga mai o lo au ngani le whaola. O le ua toi titi lava o I le taimi o te toi anu atua I le tama. Savavali le mana malama manu o iate o tou. Le mana malama, peo le au ngani muli a. O ila le au mai ele au tua le tato mata upu le tai au ni. O le toe valaau. So in his final plea, this is like his final plea to the crowds of people that are there, to the Jews, to the Israelites, to his people, to those who have yet to believe. And they ask the question, who is the Son of Man? Jesus responds, in a little while. This is his final week. This is a few more hours before he is sentenced to death. But what does he do? He is patiently waiting again. He pleads once more and he says,
a little while longer, the light is with you. Pe o le mana ia na upo le whaola I le tau e longo ma lie fo I ate I tātou I lo tātou whaalongo I le tau. Na o te ioe ma amene, ia te au ma lo olanga, o le atua, o ia o le atua, tuku wawa noa. Amen? Tali tonu fo I amene umai tātou. Whamaile whai puna tonu suma lima, e toi titi na yaso, e iai yate o tou le malamalama, saba vali ia, manu o yate o tou le malamalama. O Yesu o ia ole malamalama. Whamaile Ioane mta upu mua. Ile amatanga lava o tusia Ioane le apostolo, na ia tusia hei whai upu e wha, ile mta upu mua. Whamai Ioane le apostolo, sa ia te ia leola, o ai ia lea, o Yesu. Whamai ole ola foi, o le malamalama lea o tangata. Le Yesu lea o lo o tala noa mai, saba vali ia manu o iate o tou le malamalama. Whamai upo Yesu I le mata upo e walu, whai upo e sfulu ma le lua. Whamai o au nei, o le malamalama o le lalolani, o le muli mai a te au, e le savali o ia I le pōni uri, ai a te ia le malamalama. Le Yesu lea o lo toe tu wapanoa atu I le au iuteia ma le moto o tangata. O ai ea le atali o tangata, whamai Yesu, e toi titi o na le iai lea iate o tou, le malamalama. Malamalama le whamai Yesu I le mtaupu e iwa, whamai le whaiupu e lima mtaupu le iwa, manu o iai I le lalolani, o au o le malamalama o le lalolani. O ele whatatau ai upo I Yesu, savavali ia manu o ia te o tou le malamalama. O ia lawa. Amen. Le lefa mai e toi titi na yaso e ia ia te o tou le malamalama. Savavali ia manu o ia te o tou le malamalama. Malamalama lea o lo whaapea foi o na tau mai e le matau pue ono spulu o le Isaia. Se su e tatou tusi whamon mole. Mtau pue ono spulu o le Isaia, whai pue spulu maleiva, male whai pue lua se fulu. If we can turn to the book of Isaiah, because Jesus says, I am the light. Remember back in chapter 8, verse 12, Jesus says one of the great I am statements. He says in verse 12, I am the light of the world. So when they ask him today, in today's verse 35, they ask the question, who is the Son of Man? And Jesus says, in a little while longer, the light is with you. Who is the light? Jesus is the light of the world. Remember in chapter 9, verse 5, he also says that as long as I am in the world, I am the light of the world. But in the book of Isaiah, chapter 60, once you find verse 19 and 20, we're going to read those two verses. O I tātou te mawai o lea tua fo'i, o ia o le malamalama. Amen? Whai mai whai pua sfuma le iwa, ma le whai pua lua se fulu. Tātou whai tau whātasi. Ia. E le to e whaia le la mō malamalama I lea. E le wha malamalama fo'i, ia te oe le maasina I lona susunu mai. Ai whaia Iova mō malamalama e whaababa. E whai fo'i loa tua mō mata mō fie. E le toi moto lo la. E le toi mawai atu fo'i lo masina. A wā e whaia Iova mō malamalama. E whaa babau. We can read verse 19 and 20, Isaiah 60. Ia. The sun will never be your light by day, nor will the brightness of the moon shine on you. For the Lord will be your everlasting light, and your God will be your rain. Your sun will never set again, and your moon will wane no more. The Lord will be your everlasting light, and your days of sorrow will end. Amen. So as Jesus was saying that he was the light of the world, we find that in the book of Isaiah that God himself is our everlasting light. Why? Because Christ has come, the representation of the light of God. Amen. Lera fa me Yesu ile tai au le nei, sabavalia manu o yate o tou
le mā lama lama. Whai pua tolu suma le ono, whamai Yesu ia oto talia le mā lama lama. In verse 36, in our text this morning, Jesus goes on to say that while you have the light, believe in the light. La foi le autu le tusi atoa le Ioane le tato te whaitawina. Ua tusia ia mea ina ia oto talitonu. So the whole point of the Gospel of John and the Apostle John's writings in his book is that all of these are written so that you may believe. So au whitalai atu la Yesu ia na upu ia whamai ia oto talia le malama lama. Peo le vaenga leo lana toe valaau a. O le toe valaau a le li whaola. O I tātou te vaavai. O ana toe upu ia I le motu o tangata. So these are his final words in public, to those who have gathered around. And his final words are this. He says, while you have the light, ultimately he's saying, while I'm here, because he says, I am the light. He says in verse 36, while you have the light, believe in the light. Ia o tō talia le malama lama, manu o yate o tō le malama lama, ina ia whamai, ina ia avea o tō, ma whanau a le malama lama. Tai aole nei o le toe wala au lava a le whaola a. E le iloa fui I tātou, po le ale tātou lumanai, po le ale te mio I luma, ai o le whe aua le tua I le tai aole nei, fōlinga mai, o lo au mai se whe au tā ua, e le ngata ina ono sai mai pēr le alofa o le tua. E le ngata ina tua wanoa mai pēr le alofa o le tua, ai whamai le upua le tua, ia oto, talia le mana. Believe in the light. So the message is absolutely clear. As Jesus responds to the crowd, I can also suggest that he's responding to us. The word is responding to us today, is speaking to us. And Jesus is saying, I am the light of the world. And it says, while you have the light, believe in the light. And I like the ending of verse 36. It says, believe in the light that you may become sons of light. Praise the Lord. How do you become a son and a daughter of the light of the world, of the King of light? Verse 36 says to believe. Praise the Lord. To believe. Elei masatato ngaluenga na ole talia. Talia, talitonu, fa'a tua. So ole upule na I whai upuye lua tolu suma lima, tolu suma leono, o lo tatou malama lama. O anga I mai le pongi sa, o le ale wingo le pongi sa leo lo tala noa mai a Yesu. E o le teimi mali wai, toi tu, ma toi fo'i atu I le tama. Ona le iaile ia te ilato, ole malama lama. Praise the Lord. Tatua ngai lesi whai upu tolu suma fitu. Let us look at verse 37 through to verse 41. Lena, if you can read those verses for us, please. 37 through to 41. Even after Jesus had performed so many signs in their presence, they still would not believe in him. This was to fulfill the word of Isaiah the prophet. Lord, who has believed in our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For this reason, they could not believe, because, as Isaiah says elsewhere, he has blinded their eyes and hardened their hearts, so they can neither see with their eyes nor understand with their hearts, nor turn, and I will heal them. Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about him. Amen. Whai tau mai tato whai puia whamon a mata whai tolu suma fitu ia. O ia whai longa e tele lava I o lātou uma. Ai le I tali tonu I lātou ia te ia. Ina ia tau wai ukua Isaiah le profeta. O ia whaapea mai. Lele ie. Wai ea o tali tonu I la mātou upu e tau longo atu. Whaaia fo'i a te ai le a ao o le li. O le nei, e le mawhai I la tau o na tali tonu,
a wā ua toe whaapea mai I Isaia, ua ia whaatau a soina o lātou mata, mana whaamaa aina o lātou loto, nei wa ai o lātou mata, malangona o lātou loto, nei iuina fo'i I lātou, ma au wha ma lolo ina I lātou. Na whai mai ia upu e Isaia, ina ua wa ai atu o ia I lona mabalu, ma tautala mai ia te ia. O le manatu e tolu le tai au le nei, o le toe wala au a. O le toe wala au ai wha mai o le tali tolu o Israelu. Our sermon today is about the final invitation. This is Jesus speaking publicly and it's his final plea. But our third part of our sermon talks about Israel's unbelief is foretold. O le tali tolu o Israelu, wha mai le whai upu e tolu sfuma fitu mai whai upu e tolu sfuma le balu, o lo iai le whai tau whaapea, ai lei tali tonu I la tau ia te ia, ina ia tau nuu wai le upu a Isaia le perofeta. O le maoa e o le atua le tatu te au auna iai. Nai wha mai le upu lea o lo tūsia e Ioane, wha mai e lei tali tonu I la tau ia te ia, ina ia tau nuu wai le upu a Isaia le perofeta. Le whai tau tātou le ma'a o loto Israelu. Le whai tau tātou I le tali tonu o Israelu. Ai wha mai le wha amau maunga Ioane. E le tali tonu I lātou ia te ia. Ina ia tau nuu wai upu a le perofeta a Isaia. O le tali tonu o Israelu. O lo o maua I maui e lua a. O lo o maua I Isaia 5:3 whai upu mua mua. Wha mai o ai ea ua tali tonu I la mātou upu e tau longo atu, ua whaalia ia te ai le a ao o Iova. Isaia mta upu e ono whai upu e se fulu. Wha mai le whai tau lea ia wha ma fia ina loto o le nā nuu. O le mawa e o upu o ngangana Samoa a. Ia wha ma fia ina loto o le nā nuu. Ia wha tutuli o la tautalinga, ma ia wha tau waso o la tau mata, ina nei wa ai o la tau mata, ma wha longo o la tautalinga, ma langona o la tau loto, ma la tau liliu mai, ma wha malolo ina I la tau. Le tali tonu lea lo wha whenei ma Yesu, ma le moto tangata. Le tali tonu lea na pesili e tangata, oi ele ngata li o le tangata. Le tali tonu lea e uifo le vai yaso lea o le paseka wha mai tangata. Wha sa tauro ia te ia. Wha sa tauro ia te ia. Ai wha mai le wha maunga Ioane. E le tali tonu I lato ia te ia. Ina ia tau nuu wai upu a Isaia le perofeta. Le matautia le na o le atua. Wha mai le whai upu e tolu suma bale. Le ina ia tau nuu wai upu a Isaia le perofeta wa ia whaapea mai. Lea li e o ai ea ua tali tonu I la mātou upu e tau longo atu. Ua wha lia fo'i ia te ai le a ao o Iova. In the third part of our sermon this morning, our sermon is called the invitation or the final invitation. Jesus is pleading with the crowds to come to the light, to believe in the light, to be children of the light. But then we read in verse 37 and 38 these words, and it says this: they did not believe in him that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled. Our third part of our sermon this morning is that Israel's unbelief was foretold. Israel's unbelief was prophesied by the prophet Isaiah hundreds and hundreds of years before Jesus' time. History tells us that in the book of Isaiah, chapter 53, verse 1, it says this: whom has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? The arm of the Lord represents the Son of God. And then Isaiah says in chapter 6, again, hundreds and hundreds of years prior to Jesus' time, this was God's judgment on his people. It says in Isaiah chapter 6 verse 10,
Make the heart of this people dull, and their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, hear with their ears, and understand with their hearts, and return and be healed. Isaiah chapter 6 verse 10 is a judgment of the Lord on his people. But we now learn in today's book, in chapter 12 of John, it says, verse 39, therefore they could not believe. For maile whai upo e tolus ful maleiva, o le nei, e lei mawhai e ila tau ona tali tonu. Aisea, ona o le whaamasinonga a lea tua. Le whaamasinonga la lea a lea tua, lea whai mai e lia Isaia. Whai upo e whase fulu, ua ia whaatau wasoina o lato mata, mana whaamaaina o lato loto, nei wa ai o lato mata, malangona o lato loto. Le whaamasinonga a lea tua, a mio tonu. So ole maua ele na ole lea tali tonu o Israelu. Ai au mai le tatou tusi whai tau le tai au le ne. Ole lea tali tonu o Israelu. Ina ia tau nu uai upu ale perofeta a Isaia. So Israel refused to believe. Their unbelief was amazing to us that are reading it. Throughout the book of John, 3.5 years, Jesus continues to ask them to believe, to plead with them to believe that he is the Son of God. They refuse to believe. And then we come to verse 37 and 38. It says, they did not believe him, that the word of Isaiah might be fulfilled. We then see in verse 39, therefore they could not believe, because Isaiah says again, 40, he has blinded their eyes and hardened their hearts, lest they should see with their eyes, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Ona whai mai lea o le whai upu e whase funu ma le tasi. Whai mai le whai upu lea. Na whai mai ia upu e Isaia, ina ua ba ai atu o ia, I lona mamalu, ma tautala mai iate ia. O upu ia Isaia na valo ia mai ai I le whaamasinonga le atua malona nuu. O upu ia na whetala ia I le atua, ina ua uma o na whaali le atua lona mamalu, ia Isaia. Mana tua foi le ta koe ono a. Le wha mai o le tausanga na o tiai le tupo usia na uilo ai le ali a fio le nofo ali I silisili mawalunga ona pito ofu na tumu ai le manu manu. Wha mai na ba ai Isaia I le mamalu o le atua. Ai au mai e lole fe au le a le atua e whaatatau I lona nuu a o lana whaamasinonga tonu I lana nuu. Ai wha mai Ioane le whai pue whasu matasi tai alu ni. Na whai mai ia upu e Isaia, ina ua wa ai atu o ia I lona mamalu. O upu ia Ioane, e whai loa mai ia te itato, o le mamalu o le atua le ana wa ai e Isaia I le whea ngenga tuwai. O le whaalinga, o le whailonga lea, o ai, o Yesu Keriso a. Ina ua whaali mai le mamalu o le atua I te tonu o le malu, whaailoa mai lana whaamasinonga tonu I ona tangata, wha mai le whaamasinonga le atua, ua whaatau asoina o latou mata, mana whaamaaina o latou loto, nei wa ai o latou mata, malangona o latou loto, ai wha mai Ioane, na whai mai a upo Isaia, ina ua wa ai atu o ia I lona mamalu, o le mamalu e whaailoa mai ai o Yesu Keriso. Le mafu ai upo Yesu I le mata upo e 5. Mata upo e 5 whai upo e 2 ma le fitu. O lo iai upo Yesu e whaatatau foi o ia e ana le pule a. E whaamasino ai. Wha mai whai upo e 2 ma le fitu. Upo Yesu, ta upo e 5. Ua foa I mai foi ia te ia le pule ina ia whai e ia le whaamasinonga nga wā o ia o le atali o le tangata. Amen? Le whaamasinonga tonu a le atua, lea ua whaatau muwina ia Yesu Keriso. Wha mai le whai pue tolu sfulu in tau pue 5. O te le mawhaia o na whai o se mea e tasi na o au, e whaatatau la o whaamasinonga I loo whaalongo, ua tonu lava la o whaamasinonga,
a wā o te leo si tae I loo lava loto, a o le fina ngalo o le tama, o le na awina mai au. Praise the Lord. When God actually showed his righteous judgment in Isaiah chapter 6, he laid down a judgment to his people. The judgment is that we read in verse 40. This was God's judgment on Israel. He says, he has blinded their eyes and hardened their hearts, lest they should see with their eyes, lest they understand with their hearts, and turn so that I should heal them. So Israel's great unbelief, we now understand, was because it was a judgment on Israel because of their unbelief and their hardened hearts toward God. But in verse 41, it says that these things Isaiah said when he saw his glory and spoke to him. Isaiah is not in the time of Jesus. Historically, Isaiah was about 400 years before Jesus' time. But yet it says, these things Isaiah said when he saw his glory. Way back in Isaiah chapter 6, we see those words from verse 40 in Isaiah chapter 6. But Isaiah experiences God in a different way in chapter 6, because it says, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on the throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. So Isaiah talks about that experience. But we now come to know from the book of John, in verse 41, that glory that he sees in the temple is a representation of Christ himself. So when God sends out his judgment, ultimately Christ also is sending out judgment, because it is confirmed in the book of John chapter 5. I'm just going to go back to John chapter 5 verse 27, because this is where Jesus talks about the fact that he has been given judgment also. Verse 27 of chapter 5. And has given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Verse 30. I can of myself do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is righteous. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. So, lera manatu Israel. Oh. Oi lea tali o tangata. Wotatu malamalama ile le tali tonu o tangata Israel. Alela wotatu ilo fa mai fai ko tonu sun maleiba o le nei ele mafai e ila to ona tali tonu. Tauti au mea le tua. Amen. Le tua na le olo e au nai. Le tua le na olo au nai. Ai fa mai ale toe vala au le tai au le ni. Let's go to the last part of our verse and our reading this morning. For many fights are winner for Samoa. I beta it's all tele a li watali tono yateia. I let it out watuai. Ona ole alfer sayo ne itulia ilato ile sunako. Awa wasili lolato manao ilevi inaventanata. The last two verses of our text today is from 42 and 43. Nevertheless, even among the rulers, many believed in him, but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue, for they loved the praise of men more than the praise of God. So these are the rulers. If I made a fight, I will fight with Fasumalua. I pay Tai, it's a tele, a li, ua taliton. So Mantua for ye, Nisia li in Tato Matamatai, ile Tusi Lavale, Ioane, or Nico Tembo. If I made now Bawale, Pharisee, Talitonu, Ya Yesu. For my oil for you, or so far little billo, Eli. Tu mai numa le so a Nicotemo. I don't know le matau for your Nicotemo, you know, tu langa. Manatua for ima tua o le tangata le na fana mai o tawaso. Il matau pueiva. Olo ya ile tala ile
I mātua nā o le tangata na tau aso. Whamai le Ioane nā mtau koe iwa o loo iei le whai upu. Let me look, 9:22. Tā koe iwa whai koe lua suma lua. Whamai ua whaapea o na whai atu o na mātua, a wā ua la whewhewhe ia iutaia, a wā foi ua iu le whiwhilinga iutaia, a whai e ta ua e se tasi ole ke riso o ia, ona tulia ai lea I le sunako. So e tō tere I o tangata le vaitamia Yesu, na lato talitonu, ai fōlinga mai e lei whaalia tele a lato talitonunga ia Yesu o ia o le whaola, ona o le whewhewhe lava ma le matau I o le nu. So we see that in the final 2 verses of our scripture this morning, it says that among the rulers, many believed. Hey, so there were some of the rulers that believed. Remember the Pharisee Nicodemus in chapter 3? He came at night time to Jesus to have the conversation. Remember in chapter 9, we see the blind man that was born blind, but his parents didn't want to confess that that was their son because why? They were fearful that they might be kicked out of the synagogue. So there were many believers around like that. So it's o tele I o e talitonu. Ai whamei whai koe whasuma lua. So tele li I ua talitonu ia te ia. Ai le I tau watu wai. Ona o le Alphariseo. Ne I tulia I lātou I le sunako. A wā o sili lo lātou manao I le vi inga mai tangata. I le vi inga mai le atua. E vaenga muli muli. Au ia Yesu I lana toe valaau. Au ngani Yesu talia le malamalama. Au ono sae ai le ali I whaola. Au tu ua noa mai le ali I whaola. Whamai whai upu ia muli muli e lua. Tātou te wa ai. E tolu wa ainga o le tangata le talitonu. There are 3 characteristics that we see in the final 2 verses of unbelief. O le wa ainga mua, whamai le whai upu e fast food ma le lua. Peitai e tō tele ali o talitonu ia te ia. Ai lei tau atu wai. Ona o le au Phariseo. O le wainga mua, o le tangata e musu e tau. Whamai e tele ali ina talitonu, ai whamai e lei tau atu wai. Ona o le au Phariseo. O le tangata whaaoling na moni, o le tangata ua talitonu, ma whaatua I le atua. O le tangata le tetei mai tau Yesu. Amen? Pio le atana alo au mai le tai au le nei, le valaau lo sau ai whamai o alii, whamai e talitonu. Ai musu e tau, whamai ai le I tau atu ai, ona o le au Phariseo. O le ainga lona lua, whamai nei tulia I lātou I le sunako. Nei tulia I lātou I le sunako. O le olanga atoa, o le tau lea lea, ma le tamaitai utaia, o le manumalu. O le sunako, Ai whamai la, o nei tangata, e tō tele e fia talitonu, ai musu e tau, nei tulia mai le sunako. Le upu wha Samoa o le religious, whamai le upu wha Samoa, ona o tangata lotu tele. E rola po sa alo wha Samoa. Lotu tele, religious? Le wha Samoa le religious. E nisi upu wha Samoa mapo lotu, yeah. So, o confess, e se wha Samoa, but so say le manatu lea na ona o le lotu. Ai ele o talitonu le loto. So o tangata Phariseo ma tangata Satukaio mai lato umana tausia le tula fono. Na ona lato whaatau wina o tula fono. Ai lato te le matatau I le atua. E ana le tula fono. Lato te tausia le tula fono. Ma lato whaatau no wina me e tusa ma le tula fono. Ai o lo langa matau I le atua, ma talitonu I le atua, ua le ai le ia te I latou. Ma le vaina no na tolu, whamai, e manino lava le vaina tolu ua sili lo latou manao I le vi inga mai tangata. O tangata nei, tolu vaina na mua e le tautino, lua, nei tulia I latou I le sunako tolu, manao I latou I le vi inga mai tangata, lo le vi inga mai le atua, sa ili I le vi inga mai tangata. There are 3 characteristics of unbelief that we find in the last 2 verses today. Number 1, it says in verse 42,
that among the rulers many believed in him, but because of the Pharisees they did not confess. An unbeliever never confesses their belief in Jesus Christ. One who does not follow or is a disciple never confesses that they are a believer in Jesus Christ. A believer in Jesus Christ will confess that he is a follower and will suffer as Christ did. Number 2, it says there, lest they should be put out of the synagogue. Remember the synagogue, or the temple of the worshippers, the Jewish worshippers? That was the most important part of a man's life or a young woman's life in the Jewish custom. But they did not want to be kicked out. So they had a religious mindset, that they will only serve God's Old Testament laws, but never fear God and be obedient. And the last one, it says, for they loved the praise of men more than the praise of God. The last characteristic of unbelief is the fact that they would prefer to be loved by men, and they would seek after man's approval. So vainga la ia tau mai ia te tatou o le lofa ato le tua le lofa ato Yesu fa mai e toi titi na yaso na tuu wa noa na ono sai ina ia toi tau atu ta lia le mana malava ai ona o vainga ia ona o le tali tonu a le lawa tatou wa wina mai foi le upo le tua i le tai au le nei na le tali tonu i lato ai sea ina ia whaatau wina ai upu ale profeta. Me umana saunia le tua, whaatau wina le polo kalame ale tua. Ai nei whai wina i tatou mta upu le tai au le nei. To finish us off today, to give us that whole concept, that the invitation is not open for forever. Whatever noa e ele te mea ngata ai, whape whiau na tatou i loa, so e me tatou tu si muli lea whaalinga e lua sifuru. E kwesuma tasi, e o whai kwesuma lima. O i tatou te vava aia i le whaatau nuwina o le polo kalame a le atua i le lalolani, matangata. Revelation chapter 20 verse 11 to 15. I want us to read this text because this confirms for us from the word of God that the invitation will close. While we have the chance, while we hear the word, while we hear the gospel, let us take heed of Christ's invitation today. Believe in the light. Be children of the light. Whai unga lea o por kalamia lea tua whaalinga e lua spulu. Whai koe suma tasi e o ili whai koe spuma le lima. Tato whai tau wha tasi mai ia. Nā ui loa fōi le nofo a li i tele sina. Ma le o tie tie. Ua so sola ese le lalolani ma le langi i ona ruma. E le loa fōi se mea e tu wai i la ua. Nā ui loa fōi o e na oti o tangata nuu atua maali'i o tutu i luma o le atua. Ona fofola lea o tusi, o fofola fōi ma le tasi tusi, o le tusi lea o le ona. Ona whaamasino i nā ai lea o e na oti i mea uma ua tusia tusi. E tusa maala toa mio. Wa vae fōi e le sami e na oti saiai. Wa vae fōi e le oti maseoni e na oti saiai. E tai tasi fōi i la tau ma whaamasino ina. E tusa maala toa mio. Wa lafo ina fōi le oti maseoni i le lefafi. O le oti whaadua lea. Ai se tasi ua iloa le tusia i le tusi o le ona. Can we read the last book for this morning from verse 11? Ia. And I saw a great white throne, and heaven was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and the dead and Hades gave up the dead that were in them.
and each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were burned into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found in the book of life was burned into the lake of fire. Amen. Kai wina ni tato tapu le ni taiawa. E ele te mi e tapu ni ele panoa. Ai whaftai le atua, o lo maua pea lo tato wa panoa. Manu o lo heola, manu o lo wola, o lo maua pea la tato wa panoa. Na lela o tato wha longo le tusia wha alinga a. Tusia wha alinga e ele tusia le ola. Ai wha mai a whai ele o iai lo I moa I le tusia le ola. E la foina lea I le pa afi. Le taunu unga le na o lo tato o langa le tato te iai. Brothers and sisters, now that we hear, now that we know that Christ, that invitation has not changed. Praise the Lord. And it's still available today. But we now know, as Jesus said to the Jews and the Israelites, while you have the light. Why does he say that? Because there will be a time when there is no light. When God will come on the white throne to judge all of the world, both the dead and those who are living. But praise the Lord that we have salvation through Jesus Christ and we have a chance to believe. Amen? So while the invitation is open, let us decide right. Amen? Praise the Lord. O le upuna le atua mo tātou le nitai au, whamanua tele le atua I lau whaalongo. Tato tūlai mai, tato tatalo whaatasi. Tato tatalo whaatasi, ia ona whaiwina ina o le tato saunga I le nitai au, matuina atu tamā, ia mo tato mo whaawawina o le tato saunga. Let us pray together, and then we will continue with service this morning. Whaftai tele tamā, la upu, wa o whaalongo, wa lui tawina iau, ona o lau upu moni, tuina atu ia te oe, wala, yaso uma, o lo wola, mo o tali tonu, mo o whaalongo, o te talia, Maleanganga maulalo. No wawa umai. Afitai. Ona o le maliwa Yesu. Le sātauru. Mangalo ina iau. Afitai. Nona toi tū manu malo mai. Lea ua o wolai. Tai tele tamā. Ile tomiola, wa esaunia. Thank you, Lord. For today. Thank you for your word. That I have heard. Help me, Lord. To believe. In the light. That I may be. A child of the light. As I await. The return of your Son, Jesus Christ. I pray this prayer in His name. Amen and amen. After tele tamai no wana lele ni tai au, pai wina matu sauninga I le liaso, pai wina umalapa mea umailovi ina ono Yesu. Amen. Tato lalo mai lalo whaftai, tatu tato